Apomudimu ensem no eyade a nana gu akrofa efa gemfie otoso mienu ebepie so eye fontonfom dwumadi so anopai na wo kire eye infant diseases eye yarewa ye nkora nketo wo hye yafunu mu anase nkora totofia no etumi nya wabra wo maame entumi emmo wo ho ban yie wo sese wudro mpogu fom na se wo ye oba wonyem na akokoto ba bia ndi se wo koto a etumi di nsunsanso bone ebra kora no kokuram yare no any diabetes hypertension no ene enkwada no nyefri bra oda ne maame yam oba nyem first 3 months na okoba bia yabo windy side the baby is at risk of developing any chronic yare yemi sansa mo se obi koto adruaba no ma ohia prescription ananyesa na kwiani anaze maame aberewa bi a ono wo spray down no adan na adru anu ohye eye accessible easily ogowura kwanche na ono awa mix sope no bo ntemu ho nyina spray eno am coffee asif so na minim abrewa onam be 55 na o spray ni down 55 do abrewa o sese no sese ma no 55 no mo ago this I know who body that 55 na obo we decide ne ba bia nkwada gu edi agro so ba bia ha me di ene secondary school for nkwada na ekwa na ya prescribe we decide so me bisa Ghana as institution we are not serious